Hello guys, bye tong bye. Cái tini bisi kok loglia. Direct topic of হাইছে নাই অনেক দিন ধরে যে চিনি ওর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবা ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া অম থকাই হনাই সিনজে খানাই ফাকিয়া তো খানাই ফাকিয়া তো ঠিক ओमफ्राय अकक रंना जे साबजानि सागा tangi saga omo angko saimaliya tamni bagui hingakai gaisa kok to जों agini simino khana je অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর হনাই লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং কাম বাগৈ ওদে সাইমিয়া রক ওদে কামকাই সাউই সিসুকমায়া রক বরক অনেক ডেঞ্জারাস চিনো সোসাইটিनि বাগৈ বরক কাছে ও ইয়ং হাসি ইয়ং মানে লগিনো তংনাই মানে বিসিং তাই गुबुननि बरक रंनाबो सग्रनाय ओंखाय दासमो बादगो दामो उल सालायनाय ओंखाय गोबां बरकनो दङ जे ग्रेटार टिप्रालेन्डनि कनसेप्ट साइमिया ओंखाय तेगेसा कक बजे ओंको चिनि आईपीएफ रक टिप्रालेन्ड होननि सामानि एक्चुअली ग्रेटार टिप्रालेन्ड साना थाङि एकक न कुनो फेरलाया हो जागाबो बं नामाबो कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ ग्रेटार टिप्रालेन्डबो कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ आमुक फेरलाया दं नर कन्फ्यूज तांदि आपनो आं तिनि काहामके सायखनारनाय दास अरो कयेकटा तामो डिफरेंस हिंगाकाय टिप्रालेन्ड हिंगाकाय जे एडीसी एरिया न सिमि खबै कासे निजिनि सेपारेट लैंड खानानि ए आमो गै ग्रेटर टिप्रालेन्ड हिंगा तामो शुद्ध एडीसी एरिया सिमिया जे चिनि एडीसी एरिया न खबै फानो खबै ताई गुबुननि जनरल एरिया हो जे जागा चिनि टिप्रासा मेजरिटी बिसि बाङो आ जागानि बरंनबो ग्रेटर टिप्रालेन्डनि आन्डाराव दानानि अमनसे ग्रेटर टिप्रालेन्ड खुनु ओंखाय कुनो अर साना थांगाय आसे कुनो डिफरेंस करि दो टिप्रालेन्ड बाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड न कन्फ्यूज तांदि कानिनो काहामचिनि बागै ओंखाय जस्ट अर चिनि बुबाग्रात तिनि तामु दुइ फागे हांगाखै ग्रेटर टिप्रालेन्ड ओंखाय ग्रेटर टिप्रालेन्डनि कन्सेप्ट न सिंतिनि कामगाय साइमालानि तामु ओंखाय चिनि आर्टिकल 2/3 काहाम के सैजाक दङ दो जुदि नांखा हंगाकाय आं नरना आर्टिकल 2/3 तामु नरनां गताबो स्क्रीन बसकां नरनां फुनो गाना हंगारा ताम सैजाक दङ जुदि नांखा हंगाकाय सेपारेट स्टेट खाइमानो कुनो असुबिदा गरै आबो नांगिसि दंखा हंगाय खाइमानो ओजे सेपारेट स्टेट खाइमानि दिनि दिनमो कुन कताल कगे सुदो चिनि त्रिपुराव सिमिया गोबांमा आमते हायंका गोबांमा जे जागाव कायसा कम्युनिटिनि बरक जे बिसि ताबो त्रिपुराव कक बरक बिसि सानाय बरक फानांका काहे जागाव मेजरिटी जे जागा बाङो ए आबनो तिफानो स्टेट सेपारेट स्टेट खाइमानो ओंखाय आर्टिकल 2/3 काहामके सैजाक दङ जे गभर्नमेन्ट जुदि नांका हंगाकाय सेपारेट स्टेट खाइमानो कुनो बेपार कगिया अनर काहामके परिनादि अमो एकदम कन्स्टिट्यूशनल राइट्स अमो कुन इलीगल करि कुनो बेआइनि करि अजागो दो नर कन्फ्यूज नांदि ओंखाय ताबो ताम सानै ताबो कयेकजना बरक ताङि जाबनो माने बेआइनि बाबे रकनि साइतं थके रकनि साइतं आं कुनो जाबमाया ओ किचा मिचा सिनाय बरक रक आबो दा ताइतं साइलाब करि आबो बाददि आति रकनो नादि नर काहामकै आं बसकांग नर स्क्रीन नुक तंखाना जे आर्टिकल 2 and 3 it is possible to make separate state it is constitutional rights मानो अमो माने तामो आर्टिकल 2/3 काहामके सैजाक दङ जे कायसा सेपारेट स्टेट सामनानि अमो पसिबल कुनो बरक गयामो कन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिंचिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नसे सानै दङ गर कुनो इलीगल करियो जागो गर ते केसा बनर नादि दो ते केसा हंगाकाय स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट 1956 स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट 1956 एको स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट गतमो ओ जागो गोबांमा माने जे जागाव जे जातनि बिसि कक सानाय ताबुनि कक बरक सानाय फानंखा तिप्रासा फानंखा ये आबोनि बेसिस फानो कासे सेपारेट स्टेट खाइमानो अमो कुनो उनकोया इलीगली अमो एंगागाय आमति हाय चिनि त्रिपुरा सिमिया इको नादि आंध्र प्रदेश वो सेपारेट स्टेट इंखा 1953 वो आंध्र प्रदेश नि परे तेलंगाना वो इंखा 2014 नो आगे हैदराबाद नि पार्ट तंमानि तामनि बागै हिंगाकाय इंडिया कायसा डाइवर्सिटी कल्चर ताम डाइवर्सिटी कल्चर माने गोबांमा जात गोबांमा कम्युनिटी गोबांमा लैंग्वेज खानाय बाङो ओंखाय अबनो नारकना बागै प्रिजार्व खाना बागै जाहाथे ता गोमाथु होनै न अ कन्स्टिट्यूशन सामजाक आर्टिकल 2/3 ओंखाय आम बागै न अ जे कन्स्टिट्यूशन सामनाय र चिनि ल सामनाय चिनि कन्स्टिट्यूशन मेकअप्स र बर कायसा
tamoti khlake hangakai article 2/3 no emon system ke ma tonanai jahate o je particular community particular group tak kemathu no o constitution sanamjak o constitution o article 2/3 no tui no separate state khaimano te khaimanthu hanai hingke sana thangagai chini TDIDC ni concept se amtui self governance tangi hangakai omo rights jongno agin simino rejak je jagao je community borok je bisi bango borok no tak kemathu unko gelegeita thangtu hanai no o rights no sanamai kaham kaine rejak agin simino omo kuno ketal ko gya tamni bagai hingakai जों तिप्रासा चीनी प्रॉब्लम जों निजिन साइमानाय बेले चीनी प्रॉब्लम बुइदा साइमानाय बा गरो ताबुक बरक खरकसा कायसा तिप्रासा दफानि हामग्रानि बागै जुदि कायसा सेपारेट स्टेट सानि टंखा चीनी तिप्रासानि काहामनि बागै गरो कुनो हामियाको हामिया काम खाइतों याव जागो गबन कयेकजन उनको मूर्ख बरक रक बुजिया ति रंगता ता कायसा को खंगाकै बुइ ता कायसा आपनि वानसो गजे ग्रेटर तिप्रालेन्ड माने न ओ बांग्लादेश उनको जे टंनाय chini tiprasa ajagani hanobo tirprao bisingo tui hainani o asam bisingni bo tui hainani antiya hano tunani ya ajagani borokno se constitutional rights rnani kamo angron te kisa kaham ka simple example khernai tinin dino Israel ni Yehudi jesa jaga phana saithu Tripura phana saithu America phana saithu bo Israel ni citizenship mani thango bo Israel ni citizen same greater Tipraland concept baptino tabuk chini borok jesa jaga phan tongthuk borok chini oro Indian citizen Tripura ni citizen borok mannai tom hongkai betikengnai kaisa development council khainai o development council ni concept namtui jesa jaga phana tin Tiprasa tongthuk je jaga chin Tiprasa community ro bisi bango borok no greater Tipraland ni andorok tunani engkai omo kuno beaini kriyo jagao omo kuno ketal ko diabo omo engai mano it is constitutional demands chini constitutional rights chini constitutional rights no sing samnani omo kuno crime amo engkai NRC ni kok tangwa se puru saka je saimia ko ani NRC ni video no thangai norok ko naimano ani Facebook no kan YouTube bo thangai bo naimano ani YouTube link angri nai NRC khaibo chini Tiprasa dofani bagai kuno kaham ini amo tangai ingmaya kai amo kam kai details explain khaine sairejak norok thangai nai nadi ani YouTube link rejak ang aro thangai naimano ei Facebook bo naimano ani Facebook page thangai nai ko recently nang rejak norok naimano engkoro tekesa kebang kok bo phayo je tongkri Tiprasa chini tangi sing Tripura no khangnai Tripura no chikon sanai anti kogya tabuk nini busakni yakung kaisa sogusi tongkhanga kai nanga yakung no to raito ma khibnai bele nanga yakung kosokno nang raya khibia to nerkini pura busakchi sognai logic da ani kok e ke obono engke omo budike possible ang manai komo apurno possible ang manai je pro power chini yago phai chini yago jodi power phai aga sang khaimia kam bagi tinin dino bogra kor ka jam sang yang khajigina yang ungui tong binu kuno sok kri tamaka nini yani thani bon bini najangnai kuno kri bo musung khanga joto kisu yakarnai siring kai Tripura ni phathara thangane ei bat parcha tongi manu babo tamu ba bini rangi kuno bab krible nang bono da ko rang chao rokhnai apti rokai biang tam rok khini tong lasa ya ni rangi kuno bab kri